Empaka ezi za Rukarire Kumburo Autocross nija kuba bamwe abavugi b'empaka za motoka hamwe n'abapikipiki kandi nizija kubaho nyenkyakara hari mwesi gwa Resort muri Kiruhura. Abavugi b'emotoka z'empaka barukurenga 20 barakuza kuzeta mbarara bikiro mu mbarara kandi aba batekwa kubanza kureta za motoka zabo kubanza kushwijumwa okureba zaba zino mutindo go kubasa kukoresebwa nyenkyakare. Abavugi ku rugo mu mbarara na Bushenya baramu Christopher Bibanza Katera, Sempera Kakure, Didas Masiko hamwe na Yasine Mukasa barara betebekana zo kuritana na bakirmani. Tugire turwede kuvuga naka emotoka z'empaka mo endingwari yeki konkeji just ne okushemeza abantu na nabanda bokutuyininga rwari kuwega so turwede muno kanye chakari abagize banje funiremu obukugubwa mani omumotoka na munonga omusharikona drifting aho motoka ningitambuza cyo kurungi mpaka zezembala ndetese kube moroka eri mu mbeera nnungi teina mu buzibu bwonna kuzinga ngendo okuswaza abantu abawagizi bange naye nga kyembasuubiza kingenda kubawa muliro kwiza niza kubandi arubengo rundi arambanya nyenda kweta motoka kugoba abasiza tukubeza tikuzana mbere nivuga ka motoka katinde mani kokanyenda kuleta motoka ina mani nyenda kwiruka n'abashija nyenda kubagoba byenyini nabo baza kwiza bandi bajamu baza crossinga rwera nibizambara bane mani mayango ari yabashije ako ya tukatwena in fact western turi yabavugi ako mahanja umugenzi mahanja kasiga yatera ho muhanda. Omuvugi Jonas Kansiime niwe yabembira aba barakwenda kutunga obubonero kuraba okuzo mpaka z'orurengo rw'ihanga kandi John Kyebamba ryo mwanya gwa 3 rero Katero wa Bushenya ryo mwanya gwa 5 aho ga TV West and Aloysius Byamukama.